Selam aleykum hürmetli seyirciler. Bu UATV bugün mayısının 30'u salı günü. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında haber etemiz. Mina atıcı, granata atıcı ve hafif silah. Donbass'ta ateş şiddeti biraz tındı. Rusya işgalci orduları ağır toplarını kullanmadı. Ama tarihlerinin sayısı denişmey, 50'ge yakın. Ato ştabından kelgen malumatqa göre Ukrayna harbileri arasında son 2 gün içinde telef yok idi. 3 harbi yaralandı. Mariupol yönelişinde Krasnogorovka ve deniz yanındaki mevzimlerge hücum etildi. Donetsk civarında cenkeverler Avdiivka tarafına ateş açkan idi. Lugansk yönelişinde de teröristler faal olgan idi. Там зафіксовано 17 фактів використання російсько-терористичними групуваннями зброї. Keçken gün devamında Rusya teröristik teşkilatları tarafından 17 kere silah kullanıldı. Şu sırada akşam saat 6'dan son ve yarı gece kadar cenkeverler Krimskaya, Novozvanovka, Novoaleksandrovka, Katerinovka ve Donetsk stansiyasını korgan Ukrayna harbilerine hücum etken idi. Anda düşman esasen granatıcı ve çeşit kaliberli hafif silahını kullandı. Avropa Birliği'nin asosiyasyasının kurulmasına sonki adım. Felemenk Senatı Ukrayna ve Avropa Birliği arasında asosiyasiya hakkında anlaşmanı amelge geçirmeye hazırlana. Rey Beruf uyleden son geçirildi. Bu meseleni Mayıs'ın 23'ünde müzakere etken Senat deputatlarının sözlerine göre müsbet neticenin olması beklenili. Senatın kararından son kanun çıkarıcı senatının Felemenklerinin kralı imzalamalı. Devlet mecmuasında derç olunmasından son amelge geçirilecek. Hatırlatam, Felemenk parlamentinin aşağı palatası fevralın 23'ünde Ukrayna ve Avropa Birliği arasında asosiyasiya hakkında anlaşmanın amelge geçirilmesine kol tutkan idi. Felemenk Avropa Birliği'nin anlaşmanı alada kabul etmegen ekeni memleketi ola. Halkara hafsızlık, Ukrayna şarkındaki ziddiyet ve memleketler arasında münasebetler Paris'te Frankistan ve Rusya prezidentleri kuruşunun esas mevzularıdır. Emmanuel Macron'un sözlerine göre Donbass'taki ziddiyet biterleşse Kreml'ge karşı sanksiyalar hep artacak. Yekeni al-etuf usulü ise diplomatik usuldur. Norman müzakereleri şeklinde. Putin ise Rusya hareketlerini aklamağa ve sanksiyalarının semireli olmağını anlatmağa tırıştı. Umumi arzumuz ve yanlışsam Prezident Putin minut uzatсын. Ukrayna ve Almanya iştirakı ile Norman şeklindeki kuruşuvunun acele surette geçirilmesi lazım. İş yerinde sokaklarını süpürmek. Kiriç Hakimiyeti'nin teklifi. Kiriç Metallurg Zavodunun hadimleri iş yerine sokaklarını süpürmege istemey. Bizni ne için zapt ettiniz? Yaxşı çalışaydık. İşgal etilgen Kiriç sakinleri aylıklarının verilmesini talap etti. Süpürmege gerek olsa süpüreceksiniz. Dey narazılarga işgalci Hakimiyet. Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'da Kiriç Metallurg Zavodunun hadimleri narazılık aksiyasına çıkıp işgalci Hakimiyetten çalışmak imkaniyeti ve aylıklarının verilmesini talap etti. Bunu Cenzor.net bildirdi. Kayıt etilgen ekibi yolbaşçılar minalı savut cehini işke düşürmek ve hadimlerinin bir kısmını şu işke celp etmege söz bergen edi. Ama narazılılar iş yerleri az olganından çorlana. Buna olgan cevapları süpürmege gerek olsa süpüreceksiniz. Adamlarını reberlerinin Krasnodarlılarının diyalog kurulsa Mart için aylıkını bermege vadeleri de açıvlandırdı. YouTube ağında aşkar etilgen videonun ikinci dakikasının başında bir kadının bizni ne için zapt ettiniz, yaxşı çalışaydık de, aylıkını alaydık degen sözleri eşitili. Kiriç Metallurg Zavodunun hadimleri evvelden planlaştırılgan mitinge çıktı. İnsanların anlaşmak için şirketinin müdiri sanayi siyaset naziri Andrei Vasyuta ve Kiriç okrugu boyunca Devlet Dumasının deputatı Konstantin Bakharev keldiler. Mart aylığına kelsek, biznен imzalasalar. Krasnodarlılar ile diyalog alıp barıla. İmzalasalar, dıral tolermaz. 1,5 ay devamında imzalamasalar. Aylığım 2000 ruble. Eki balanı nasıl bakayım?
Беле Украин ресымы Александр Белозор вефат етті. Сув алтында ресым япайды. Гиннес рекордлар китабына кірген. Девамлы хасталығы себебінден ресам әлі уч яшына келіп, бұ дүнияны терк етті. Белозор Чернигевді доғды. Чеші техникаларда чалышты. Ресым, графика, жам минасы, калаш. Кетен ве бояларнен дефаларже қара қызыл денізлерге ве тынч океанға далайды. Сонки еллары шахси халқара сергі ве мастер-класслар кечереді. Оның ақында весиқалы фильм ве бір сыра телесюжет чықарылды. Александр Белозор еле видала шуфт етбірі ярын ресамлар евінде кечірілежек. Бостан, шерде, чечек, бахарат, ешелек ве я салатасы чун себзелер экзотик өсімліклер. Бұ әршейні Киев мерkezінде ерлештірілген мини-шер фермасында көрмеге мүмкін. Бұ кебі бостанлар Авропада пек рахбетлі. Якын замандан башлап дайрелерінде экологик мақсулатларны украин шерлерінің сәкенлері де өстірмеге башлады. Ади балконны арыққа насыл етіп чевермек мүмкін. Тамара Каноненко білді. Такой огород букиве бостаны азбарда, террасада, ашхане яда балконда курмақ мүмкін. Әрбір мұйтыны ярыштырыр ве эв пикелерінің ярдымжысы олыр. Елді вамында тазе салаталарыны ашамақ имканы, шәр сәкенлерінің озевлерінің декоратив чичеклерінен дігіл, алы гүлі ешілікнен безеткенлерінің себі бұдыр. Атта хыярнен помидорлар чоқ хатлы евлерінің дайырлерінде арықларда кебе өсе. Ама аджеми инсанларға мутихасыслар ади бір шейден башламаға тевсие еті. Можно попробовать. Бахарат медениетна остырып бақмақ мүмкін. Фесілген, нане, мағданос, рукола, севгенініз вей салатларға қошқаныныз әршей ола біле. Бұны тек яз мевсімінде дегіл, қышта да остырмеге мүмкін. Шер бостанында чоқ масра ве ғайрет керекмей. Керегі ади топрақ, ұрлық ве суварма. Мисалі чун Киев фермасында мақсус автоматик суваров системасыны құрдылар. Полив зараз відбувається за. Шымды жедвел бойынжа суваралар сабайырты бір кере кеч ақшам саат 9-ларда ве күнду саат 12-де. Uzaqtan ötілген незарет пек муимдір, чүнки инсанлар бір ерге кете біле ве меселя яғмур яқса, суваров системасыны сундурмек мүмкін, ве усумліклер арқач субны алмас. Системаның да бір мерақлық усусиеті. Әрбір құтуға айры сув порциясы беріле. Бұручықларының диаметрі сынырлы олғаны себебінден. Шер фермасы пайтақта былтыр пейда олды. Файлер группасы Киевлерінің майлеви ярдымы илелі ханы мидынға кетірді. Бүгін өз мисалінде істегенлеріні бостанжылыққа огретелер. Булиханын эсас вазифесі ве мақсады маариф мейданчығы. Мында не ве насыл япылғанына огретеміз, ве асылында айлық масрафларыны экседмек үшін ашайт майларыны насыл әті постурмеге мүмкін олғаныны тұшынеміз. Ассортиментте чечеклер, бахарат, ешелек, қияр, помидор ве экзотик өсімліклер, мор картоп, бамбук испанақ ве спаржа кебе. Ақиқатын екінші үшінші сенеге емішлеріні берген жоқ елі медениеттір. Шымды бірінші елі чечек ача ве Украин тарақотына ұшай. Бұ сене ферма тішкелетшілері бір қаж берекетіні жейді. Аша айтмаларының құсуси дамыны ве экология қолғаныны қайд етелер. Құрметлі сәрджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабер еді. Дада чоқ хаберлеріні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз. Көрішкенде.